wasia wa muimi ni muvia mwanda museise nondo kwenda na useise mutongo TV elani yongwata ni wa mukamba ni kilungu wasia wa muimi kilungu ni cha keli kilane kwetea mutaalamu kilungu ni cha mbeto minone nonana na muimi akatu ya banda akina kibanda o kilungu ni cha keli tuwete mutaalamu nikenda tuvundisie mondo on the makonete wemi meme kibadhoka niona siendo sike badhoka doneta wa Steven Mwema nena ukedia na dhocha ndini wa kilungu na ke mutaalamu wa kwa studio netone na nesia mondo ma uimi wa spinach modhenyani wa umumbe. Robert. Yes. Kumo vya mnondo akweteka weta witu wengi. Asante. Yes. Kedia museisi. Nena ukedia museisi witu kwa masitwa nitwa Robert Matata. Yes. Na ipindesi ya ndeto yedhito mwane yewe na utaalamu mwingi muno wa uwimi. Ona ni ila na adhiku ya field kana kuweke wanza ningine na mwimi. Mukula siyo uwimi no akuambe ndi. Ona niwe utaalamu wa kuna ambete na no kumangita muno na mandu wa uwimi. Yes. No ni nusipe kila kitawa passion ya kendo na dunia nene kana kendo kikuweve kana ukikenesa no ngina wambetha we ne passion yacho na passion yakwa yalikile kithiwa ila namani kana mbesa ila che serious itaitiro kilemoni yes na namana the only way ya kukwata imbesa ni kuthiki lemon na hicho ni ki interest ya kwa paundi ni wa maundu ma kilimo tukatethea ni setio na muemi kana muemi kama na pala kuna siendondo itarewe na kumumia kuma kilimo gete na imacha uketa kwema ni kwetha kuiye tu kejike lemon kila cha kiukweva nondo oyuyu kwa nondo jukwesite kuma maundu ni maki mekalele living standard cheza si very high kukilate you need ndo need you kwananga your energy wes uko liko kuna sinde chao vitu kedia wakati no kenyela yitu yakalawati yesu kenyela yivo yine ya ondulo quick oweke we very serious no iweka undu bathewe kuni cho yikilemo twendo chumia ba uyitekiete to then up some professionalism nikana with eventually kila tukweti nikindu kiotwewa nyine nenda kusokwata milioni yako nikimuvuko no nimenga kwata milioni hizo ona zaidi lakini kila kikwendekana ni planning nondo kilemo ndo ukela umundu ulike ne money or you expect returns ya millions of money it has never happened kindu kila cha maana ni uelewe wambe kukulia why am I going into this nikingwenda kwa mbesi kwema aya nikanana mbesi kwema market ya kwa bwana hata that's another factor na kindu kila kingine uelewa wekindu ni nagwo uyanata alafu inde balawe region yelawe nundu ndu kila ba wende ukaime itungu kundu kwa ilotira high altitude kuya yimani itikiteke kaneza kuno ngina uelewe region yelawe na undu ukwandol i region na kuyanana na market yondo zaidi itonto that wese kana kina ngopo ni kundu kwa nyao kwa makovisi nikweto hata emindo ni ki climate nikikoza ndo makovisi mekane sapio bandu babibi unlike mabandito bandu nyao kundu kwa suya yingi ona hedho wape na kibu ngona so nongina you factors isu nikana wese kwa achieve kia igolane no kwenda za kukwata mindo kuma kilimo nongina wambethe factors isu sikira mupangoni nikana yuwethie uyokolika kilimo nwamana yutaku to ukamba pesa ndo tona kwema ikaonenga pesa no wime omboka tilea nikite twema kwa pesa muno kuma spinach ni sito niki nondo akwethwa tomato spinach to kwemia ciana sito CSI bubu oye makaindo kanini ka mita 5 na 10 you'll never get money out of that otherwise ukakwa to otulato pesa tanyao fakola kuna familia yako lakini yitumie puyu Kenya yo mie wethe we need kwesilia kindu ke serious ekaju kwesilia bowa nene sigila ngone no umuntu ongea cia na yuna mbesa ni nyaba cia kwika cia kwa mbisi ya kilimo chuo etakenene paikindu kundu niane kiki kapo laisi kila jenda kana ni sacrifice na ilango asa sacrifice ni asia everyone no ute mboi obingwe
kibanda no utemboi ukongela ekareji ya mindo ya nema provided with the ila market yaku na ila factors no wisiaite nduka temboi wekie bakele money patena strategy nsem wasi izindu sionde kile money ule posa kendo na wisi mbui yaku but yikilango le sanekana spinach oiti olea ukaima ekareji lanzeo spacing ila ya ilite nondo pe kila to need in plant population no ngina population ni zinzeo with the spinach sia kusipo ne mbinge na no akona ndawa itina affect wane mududu with the we omandoke nondo yethaji no kwata mpesa kuma bu na yunyende some ye wemi no nime ngakwata kindu wemi bai kindu geto ake somo mundula we ukwela maundu mazagu mane mano no kwa test kiungo rabia mazagu ni mane mabai kindu kitu akisoma ne kunidi kwela wasiendo na wele wosu we kwata kuma pe tuna agricultural officers shithe wakusia serikali sipo na sidazi ya ido itinda ikometo ofisini neke ija isa ona in fact ija isa kuona mundu wina interest what the areas ta sia central with ya andwasu almost kila muemi namba ya agricultural officer wa areas ekapo inasia just with the mantha capital yaku na no mantha capital no lika research onzeo yaku mana ni need kubanda kitungu season sia kitungu si asili ya nika andi it market ya asili ya ni maundu alangi ile agronomy tani sia nalo itamutaalamu umete nenda kwemanya kitungu na nenda kwema kitungu what do I need to do nenda kwema spinach sia kwa ni need kwambe isia ba nikana withie ikindu ina kekaneza that's all puba yo need kisoma na kila ki need you know with we wina ila akili ya kumana kini chokwenda then you go for it na you whether na line uzi manisha kana no manda agricultural officer kotabie wathi oni wathi no so bia nasari sia ku kiunu wathi no ndo mepo na maithi yawo in fact inyi mutamana nitetamana ngayo ya mwemi oloni je yesi o yini athi no mana woni woto nengo agricultural officer wage ya ko ne mundu no wathi balawi makuli ne kitu ni serikali ni kana makone yosu okay ko mainda makometo office ndo baina ya waika yes okay aya you tuisio kaba kwa spinach la to ko momunde yes kibuyo cha choki kibotokane muno na cha sukuma kana kibuyo cha choki dakibwanata kibuyo sonte nongomwe kilanga nondo otondo twawetile bindenge kibuyo toisi kichande yani kibuyo no so basi yao kati kimukindi yani aujainua na pe kila chako kile ukaithia kibayo nasari lanzi opyo nila mpokeli la raised kubikia sua nondo wa yes na kwithwa ila tumita percolation yani kana kibuko penetrate in the no amotanga kilikaone sana nondo no kiletio kethia pen na room so pa no sino to bandite o ipiane so ikiwa raised ndio inatoa mmea unakoko vizuri yes pe andu mabanda otasukuma undu twasiti pe andu mabanda mundu akabuye spinach iko mabathi factors hizi ni emwe kitu kimwe kitongo tuma spinach ya kuwa mebuye itonoleo mea ni storage yani kana uyiwa mbeu pala uye kanowe ugetha mebuye tene na himi ya momba ni yele la uye tene ni utono tuma nundu mbeu ni kindu kithayo by the way a seed is life is a very life na nicho kitumi undu je kalete obinda yana na utha wenda wikidata uthete so ever germination percentage ya 100 kana 99% as time goes by yuko mina like 7 months germination percentage ya ni godinde yoke to almost 40 kana 50 aya ya kalila munanga ngo nizienda mpaka ona even less than 5% ugether ni uvanda grams 100 grams no pajuma yes kibuyo ni pe wakuya mana spinach kana mana kana sukuma pe kasamuke tawangeli kedha yake na ngulu muno kwa akachilanga sionde na kaisemba kaithina ile kwakwata kana kaili ka imani
Kendo kupe ondoto another control. Yes. Pena ndawa sipo pesticides sio kuna mindo hizo. Hiyo ndawa sio na design tofauti. Pena ndawa zo wa kamududu kauma kata sio kuome tu it is the tune the kadi na pe ingi zitawa pe form ingi ya contact ya kwatana na kamududu ni gwe kadi yani longine kwate mwe wa kamududu ni kana kakwe. Okay. No kwati Nakata umede. Aya unakata umede na pe ingi na je kuna wa ya ilike mumeane ni kana ile case or immediate like kusawa kuoma kakwe kamino ya kakwe kuili maanisha no ngina uelewe mududu lo target ngili nisi kuomanga kuyisu adhiyo ni ukuna ndawa zinanyao ndawa ila tuzita systemic systemic ni from the word system yani umekuna zekale ndini wa mume zekale ziketelet yilake isakoka yani so it's manageable mindo kwa ngili ni kindu kina rahisi mwana. Pa ndani faro sia kubanda spinach tutemata. Faro sia spinach kubandiria. Faro sia spinach itegemea na mundu mweno ne kwenda but pela nzobyo nina kusobya masahani ma design like my dimension ya 1.5 meters by 4 but it has no definite length no anyway no so you ndasabyo but nundu wa ela ukweka weeding ela ukweki yake gu nundu yasaba muno ngibede kwikia ukikeki na ku maintain with the kila area ni yakati ni very tricky kubenda or tukupe yose wa isuni kwithwa mindo emwe the whole plant crops mbinge plants mbinge na withia ni mindo to monitor kola isi nundu ilikilo katikati aya pia no so bie ila sia line spinach si complications mingi si matena maingi when we la isi pio nundu ona provided with the pena nzia ya kigu with the kigu ni katina lafu nikiutumana nesa nundu kaseo bia ila faro zisida asili umuthemba wa ndiku sibano faro ya theo ni kwitha ile te comment yes nikana with the kigu chekara chokabu ni charity nika because all we want ni nyao pandu ever with the ni wet nakona nondo chiku da pe swampi wet yes with the pena kauziduka nondo niko kautethesya mumea with the ni wekati so far ile te recommended no ila isudi bwanu yes ndiku tutani siata mindo spinach no spacing ya ta sukuma no 30 centimeters by almost 1 foot. Yes, 30 centimeters kuma lakini yu ungo betegemea mbeu lo bandire nondo mbeu ipanuka muno na ingi itapanuka muno ile da ipanuka muno yetha na tomatuto nini kuwa the no thengeanisi kidogo kia like 25 centimeters but the one mbeu ila sia kupanuka muno so you need to increase the spacing you may from 25 to 30. Yes. Good, bado isu ni intercrop na pe interrow ya kuma yumi ndo kaka msana kama kudhiga langi yes. Na bado tupando na DAP kama kawaida na hizi kuma ba uyuende teka top dressing na CN nondo otondo kana bikaba top dressing ya thio ni kwa after 3 weeks. Yes. Nondo lashona ni abantu esona na mondo onde pe mondo ukukolia atona kukwata hata nikenda wese either pe uthina na wa wemi atona kukwata hata na kwatikane through simone muno wangu ni simu kwesela namba ni 0701 750 597 0701 750 597 yes. Yamu vya mwana ntogweza kukweta ngine kana twende na ukunena sema ndo ma wemi
Thank you. Yes. Naindi mundo museisia kini kilungu cha wasia wa Mwimiva Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wena kwa Steven Mwama umundi netwamana undu tona kwema spinach ya kunikenda utonyo kwata mbese chumwani chukite netukwetha tuima mumea wiki vathukanio kwa hoyu tiwanesa. Wasia wa Mwimi.